Dobro večer, ja sam Matija i neki Matej Sunara me pozvao da pričam na Laudato TV-u o postu. Još mi čovjek rekao da cijeli dan ne jedem. Evo njega nema sad, već kasno. Neozbiljan neki čovjek. Ne znam di je. Prosti, Matija, je li tako? Evo, sada ću sad tebi predstaviti, samo neka pojedem sladoled s čokoladnim kornetom, vaninom i kuki s keksima. Neka odložim čip i čips od paprike, smoke od kikirikija, još u strašnom džepu imam i čokoladicu od banane, koja je jako dobra. Ćao. Ja sam Matej. Matija, drago mi je. Evo, sada ćemo mi obaviti jedan intervju, ali ne, ovdje nije baš mjesto prihvatljivo, bit će jako brzo. Tebi se žuri, ja mislim. Je, kasni već. Idemo mi na malo prihvatljivije mjesto pa ćemo popričati. Može. Evo, dragi gledatelji, ima li prigodnijeg mjesta od restorana za razgovarati o postu? Mislim da nema, još su ovdje dobri ćevapi. A, Matija? Pravo mjesto, nema šta. Pravo mjesto, da. Dok ne dođe konobar, par riječi o sebi. Pa evo, ja sam Matija Ricov, student 5. godine agronomije, a uz to ovako u fušu vodim molitvene zajednice, dvije na Župi, jednu sa malo starijim članima, jednu zajednicu mladih i tako, uglavnom sam tu okupiran oko tih stvari. Dobro večer, izvolite. Dobra večer, meni jedne velike ćevape s kajmakom, onako da budu baš masni, dobri. Može. A meni može 2 fete kruha i čašu vode, obično. Eto, kruh, voda je tu, ćevapčić je tu, kajmak je tu, sve je spremno, hvala lijepa. Matija, koliko puta postiš? Pa uglavnom postim jedanput tjedno. Jednom tjedno? Da. I kao student agronomije to uspijevaš? Pa uspijevam, tako. Imamo post o kruhu i vinu, to je recimo pravi agronomski post. Kruh i vinu nije loša ideja, ali jesi gladan možda? Pa jesam, ali neka, to je za žrtvu moju. Bi li pojeo sad ćevapu, Bi, ali neću, onda je veća žrtva. Zašto ti postiš? Pa mislim da kroz post se učimo odricanje. U današnje vrijeme sebičnost, ljudi su sebični ako misle na sebe, samo materializam je uključen, a kroz post možda možemo to kod sebe promijeniti, korigirati na neki način i tako to je neka vježba odricanja, žrtve i za kasnije u životu, za izazove, a... Ali ti nisi vjeroučitelj, nisi svećenik, da oni općenito u društvu se smatra da samo oni poste, da su dužni posti, pa eto, ti mlad čovjek, koliko imaš godina? Ja 24 godine. 4 godine i opet tako ustrajno svaki tjedan postiš? Pa mislim da smo svi pozvani na to, evo i Gospa u Međugorju kaže, ona se ne obraća svećenicima i vjeroučiteljima nego svima, kaže draga djecu, postite, kaže isto u Fatimi da se postom i molitvom može riješiti svaki problem koji čovjek ima zapravo, a vjerujem da nema samo svećenici problema, nego i mi isto, tako da to je upućeno svima nama. Ja ovdje bahato napadam ćevape. Jesi li ti bolji čovjek od mene ako postiš, a ja sad jedem ćevape ispred tebe? Ne, nisi i to je opasnost kod posta, da čovjek se uzoholi da misli da je bolji od drugih zato jer posti. Moć postiti je isto Božji dar, da mi Bog nije dao to, ja to ne bi mogao, znači ja isto tako gledam. I nekad kad sam se uzoholio, malo bi onda pao odmah, postim cijeli dan i onda u 10 pojedeš burek ili ćevape i to i onda vidiš koliko si slab zapravo. A čekaš li ponoć, pa da onda udreš po ćevapima, mesu, kebabu? Je, nažalost da, tako je. Kažu da nije zdravo, ali imam običaj tako. Kebab je najčešće tu. Ja 2-3 puta godišnje postim, čista srijeda, veliki petak, na Badnjak. Ta ponoć mi se omili i čekam je bolje nego Novu godinu. Je, to se odbrojava više. Da. A reci mi, koji su plodovi posti? Plodove, prvo ja vidim kod sebe osobno, vidim da sam spremni na žrtvu možda u nekim drugim stvarima. Recimo, ako se čovjek ne može odreći kod te osnovne stvari za hranu, teško će se odreći kad je u vezi ili kad u obitelji treba biti strpljiv. A druge plodove vidim u zajednici, u obitelji, često prikazujem to zajedno sa molitvom, sa svetom misom i vidim plodove obraćenja i... Stoji li ona teza da se ne može ništa raditi ukoliko se posti, da fizički rad je isključen učenje i tako? Ne.
Ne, ta teza ne stoji. Ja sam znao i fizički raditi dok sam na postu. Kod učenja istina da je malo teže. I zato recimo Sveti Jose Maria Escriva, on kaže da nije razborito strogo postiti dok se uči. Jer tu onda drugu dužnost koja nam je važnija i koju moramo tad napraviti isključujemo. Pa se onda može dodati nešto malo, čisto da čovjek ne razmišlja, da post nije sam sebi svrha. Jer to je isto opasnost, da post postane sam sebi svrha i onda se izgubi smisao svega toga. Evo, obrok se priveo kraju, je li bilo ukusno? Odlično. Kaješ li se što nisi pojeo malo ćevapčića? Ne kajem se, mogu i sutra doći. Sve odlično, bilo to mi je drago. Rekao si da post ne utječe na fizički rad, je li tako? Pa sada idemo na gradilište gdje moramo iskopati rupu od 3 metra, prije toga sačekat ćemo jedan sladoled i to je to. Može? Može. Evo, odlično.